Menjo, Uklo, Enjo. Yeay! Bapak tepuk. Swastiastu, Pak. Yes, swastiastu. Ampun Samirau. Ampun Samirau. Sedurung ngawutin ke pelajaran ada nih ke orang bapak ada tadi. Pajuluhan iko tapi yang kan milu. Yes, saja. Yang masih termilu, Bapak. Ada saja ini tapi ada yang penyuluhan Bapak. Bukan sadang leh tadi teh. Tahu. Makin pedingahan di sini penyuluhan nih binge. Yeay. Mangken bapak manut orang liune ada penyakit tuak narkoba kecanduan sabu rasa aja takkan dharma alet patot yatna teken raga oh pedingan alit-alit ini kan sampun keresep asekan sampun keresep kini pangalit-alit sekan keresep nge isin itu ada nih karo orang bapak kenalit-alit yang mekejang para yuana nih sing itu ada nih jani nih badan penyakit liu saja di bumi harus alit-alit deh ane madan penyakit liu saja ada nih madan penyakit narkoba oh tadi ngahan penyakit narkoba tuh oh itu isin nih pas penyuluhan tuh ada penyakit narkoba ye nalit-alit itu subuh kecanduan nih madan narkoba apa buin kecanduan sabu-sabu bisa alit-alit jauh lakar teken dharma itu apa kebenaran alit-alit bisa ane benar orang peleh orang benar ane kau ora kangen ora kau bisa gitu melahang pikiran ide alit-alit tuh bisa buyar pikirnya bisa ngaenan ane wuk di bumi gitu makanya ane orin bapak jani melahang alit-alit para yuwana nih mekejang melahang ngabo raga ngabo awak teh pang bisa ngabo raga pedidi keken patut nih nyalanan raga pedidi apang bisa ke jalan nih bener nge ingatan nih ke sampunan apa dane nyemak layane tidong-tidong ane
pemekas ane mani-mani ane lanang-lanang ane lolo dong subuh ane mani-mani ane pemekas ane melahang ane kenge iki malah nge korin masih timpal-timpale de nawang ane madan narkoba narkoba tuh hijau dari masuk bisa beli minuman bisa kena narkoba itu ane ke bawah ke nakan remaja nah mungkin bapak kali ngandung jadi caranya masuk kelas lalu melajah apa nih kan pelajaran jadi pelajaran apa pelajaran nih makan pas seperti ya nih